Maka dari Nabi takomelo ilabu matan nasoe, suruh anak-anakmu masuk, jangan bermain. Aja nasoe saliwa macule, suruh itama. Ilacak ni tengahmu, tutup ni jendelamu. Onronna na jinge tu masuk. Yana tu ampa ya tete masampaja komelabu matan nasoe. Kumacala ni matan nasoe dia nawa di tu masampaja ko tu masikiri mani. Natek Nabi tu masampaja. Apa ya sangi tanduk setan. Kun itu jingi masumanang, setange masumanang, masompa apa mata somina sompa. Ina tu niya sa tando setan. Di nawat dingi tu pak. Jadi ako mang ina tu ampe ko to makareso to ko to mangaribi ay lasa je mega ko to polena. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sampayang ngewe narampai ale malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah itu setara nilainya dengan bangun satu malam penuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi sitonganna ia sampayange merejin napakangkan nareko taude na makanja tepat na pole ripong Allah Subhanahu wa taala. Makanya bikin ngewat dingi mapite tawe maka dasininna sampayange 5 waktu maragi tapakang kaokoy lalan na masigie, maka satu salat jangan tinggalkan. Ang kasiddi sampayang dari 5 salat yang ada, aja lalu na dita jamay secara berjamaah, utamanya di masjid, yan narito sampaja subuh. Magay, tidak usah kita terlalu jauh. Tanya sampaja subuh bawang, bahkan sampaja sunnah rawatib, yolo na sampaja subuh maka de nabita rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dun rakang sampaja sunnah fajar iya tu sitongan na arae denang kana kada sampaja subuh maka da metomi salatul fajr idi tomi tu ogi maka da sampaja subuh nasaba ini istilahkan pakai subuh tapi sitongan na tu maka dametom itu ko arae salat fajar. Jadi namasuk adalah salat subuh, salat sunnah subuh yang 2 rakaat ini sesudah azan subuh makin nabita khairum minad dunya wa ma fiha. Masarolabbi nayalino lololisa. Jadi sitongan na ia ko masampaya sunnah subuh ki namode na tumilaw doang untuk kehidupan dunia.
dena tu milau doma kadalumu yang ngadaleku alenga kemudahan dalam usahaku pasalama ka nasabak makadani nabita duan raka sampaja sunat subuh masarolat di inayalino lololisa. Jadi situngannya itu sampaja sunat subuh menjadi doa untuk kehidupan dunia. Jadi makanya usahakan jangan tinggalkan itu. Tapi mega memang toje roidi istilahnya iya naharo biasa di awal-awal ceramah ketu dakwah aku biasa makada yero ibadah yang penting dicemui tapi kau nanti setelah banyak membaca hadis-hadis Nabi kemudian melihat penjelasan para ulama di dalam beberapa kitab-kitab napakah mal kesimpulan makada ina macai tau pandrita rioloh nasaba malom masaka ipat disengena nasabari namaki buaci di ketetapan dalam kehidupan umat beragama maka dapat kuicarana na ibagi wetu jadi rokok agama ya Pak Bu angka waktu memang to napat tentu pun Allah Ta'ala maka dia ko waktu makui aku makanja mujamai angka jadi dia na to mak buta taru maka siwiang ko tau mapahang kega na barakna ko to tama masigi kam manas sayero angka parenta sebelum tudangi koto pole bolaero pole saliwang ang kayasa sampaja sunat tetul masjid ya kui pak bicarogi maka dama pakaraja masigi ia sampajangi nasuruangan nabitta untuk ipigau tapi angka nangka waktu nadeni pigau iya tuh angka nangka waktu deni pigau kega ya kok bangi tahu jadi ini pigau itu tato bambi jolo dia tu tudang padahal wadingi masam pajak pak wadingi masam pajak ya kok bangi tahu wadingi masam pajak tapi magai iya kok masam pajak sunnah tetul masjiki iya kok bangi tahu asa sampajata tapi ikalai apalan na rekodeta sampajang tabali bi bangi. Jadi ibadah yang paling utama pada saat azan dikumandangkan namo matangangi mengaji papisau toy. Papisau apa makadai nabita siapa yang mendengarkan azan kemudian menjawab dan membaca doa sesudah azan maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu jaminan. Jadi namo matangat telebak orangnya natako batawe tatutui magai bangkeroki nareko ya tu tapi kau dia tabali bi bangi padahal pada ibadah pada iya na tu na mega tau pa akalan na mina pake maka siwiang de na ya na rupai makaraka mona tau pandrita ina macci tau pandrita riolo iya na ro malengi kata tapa maka dia ko makuye apisau ko padahal masing-masing ibadah ro masing-masing nigal tahu maka dah maja aku mengaji tahu maka kanja betul kan aku tu mak bila pahala luar biasa palai ko tu kilala masigi luar biasa tapi magi ni bapisau nasaba yase iya ro mangkalingi bangero na to mamako betul kan aja na to mak bicara lino ya ro masuk na to mamako ibali bi bange menjawab azan bahkan dua telu pak doang ngoko tu pak engkau ko hadis saya uruntuk maka dia ko bangi tahu na baca hayyal al falah baca lai bali wi makadaki hayyal al falah napa ibaca Allahumma rabb hasidi da'wati tammati was sadiqatil mustajabati al mustajabul laha da'watul haq itu lai baca kak dua pangkepat dongan ni mondri ko makadani la ilaha illallah masalawa ki jolo Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wa salatul qaimati sayidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad
angka to dia na tambahi sebab memang hadis saya dua angka pakai innaka la tukhliful mi'ad, angka to dia na pakai innaka la tukhliful mi'ad. Memang ada dua hadisnya. Ini manibawa ke kami tak pakai itu make tambah innaka la tukhliful mi'ad, silahkan dia tambah silahkan, tidak masalah. Iya naro jamina maka dia nabita iya kona pigau iya tu tahu itu kok bangi tahu setiap mendengarkan azan tak bagi ni tahu pandite maka dia mi kok bawa tu sampajang ya kok bangok ko mi HP ya aja nah itu dengan apa kata tu tahu mala nada daring nada aga sana panggil itu azan engkau tahu mala nada panggil itu ayat-ayat Quran. Yang kedua telu tau pandrita tau wita tau matika tau pandrita matika maka dia ron ada panggil kok ki HP aja na tau pakai ayat aja na tau pakai ayat-ayat pan ada panggil magai aja kam manapai si polo de na latu ya roya si polo na baca tapamu pasai itu tapolo nito nada panggil ta betul na ya konabel kita ya romoni biasa tung kapake ro misalnya maka da surah al-kausar nape maka da inna atai da pernah pesak nih itu jadi maka da aja lebih baik memilih yang lain tapi angka to maka da de na marigagah daripada elok danduk itu jadi mak dupa-dupa ipe maka dah mak dupa-dupa tu tapi aku tahu matika lebih baik tidak. Kemudian waktu kau tahu mak bicara waktu sih Pak sampajangnya lagi kau tahu melong malah dasar kadangkala dia perhatikan kita maka dah angka susampajang ya seini lainnya madari dia diperhatikan kega termasuk na rekopura ki mas sampajangisa untuk pindah ke sholat tarwih kangang kesampaja sunnah imon rinna isa itu mega tahu dia na perhatikan iya padahal kotomelo marengki pahala ya se ia palanna sampaja sunnah patan rakang imon rinna isa na iya tarawewe na modo 20 rakatala ya sih karena sampaja sunnah imon rina isa dia adalah rawatib napa angka pasan na nabita maka da nigi mas sampaja patan rakang imon rina isa pada na reko mas sampaja ngi patan rakang pada malam Lailatul Qadar berarti kotomelo reke ngi sampaja sunnah imon rina isa itu sama nilainya dengan 400.000 rakaat apadatu saburakanna angka gamule jamiro sampajang apadatu saburakanna 20 lagi ko matarawi temi ka mangilut tuna denule male apalagi ko to makalana padatu sabu napatandra kami sampaja nasa nabite wasiat na nabite lokko ale na panguluta Aisyah siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya rawatib moro na masuk pasapina sampajang isya imon rin nami sesudah sholat isya makin nabita pada nareko masampaja kupatan rakang pada malam Lailatul Qadar jadi detul le komei pasisele kene makada ami pasisele ku sore mondri ilap dirangi sampaja sunnah patan rakangi mondri nesai naya sampaja sunnah tarawih walaupun dia sampai 20 rakaat kotomelo mak bicara keutamaan tapi aja tuh sih tak kada mas sampaja sunnah isabana api aja na tarawih wade itu jadi dina koro kata na betongan nami kami tahu na capa ya sampajange kalau matarawe ina pura mas sampajange sa soro ni tudang tajang itarawe dina jamai yana tu tahu rogi lada pada 4 rakaat ini maka dawe macipi-cipi apa je tu stas kopatan rakangi zaman na metode menre pertakole makale lihat tu sading to maka de masam pejasuna kung kani protokol atau kani padaw magampang langsung apa tajama aja tetarita haya pamulang rakaat pertama nasi barak kedua tari pangupu langsung maka de rakaat ketiga pak iya tu sampai jasuna makero wadi langsung apa bahkan engkau runtuk ko hadisan Imam Bukhari nabita mas sampai jasuna batan rakayo lona loroe dena tari tahayya palawangan langsung ambil 4 rakaat
laitana ibi nabita ko sahabat maka dawita ki masampaja sunna patan rakayo lona loroy maka dia nabita iya na waktu makan jalada nasabat tak buka pintu nalangie malaikat akan mengantar doa siapa yang berdoa di saat itu. Yan nato nakada pandrita makan jalada tu ipake milau doang sampaja sunna yolona sampaja loroy sesudah asan duhur to maka dia masampaja sunna patan rakang napa ipake milau doang karena di situ Allah membuka pintu langit. Hadis Imam Bukhari. Jadi idi mani kaya kami tapake to tungan na may gamula lang kemudian ang katoto makaleleng matarawe tapi dia nawitiri itu kata kalile tiro maka dana pura matarawe paya dia nawitiri riwa bama ni mama ko susuran dia nonro iya ko mawitiri nyo ko bolana makanja tapi to mak deke pahala gare to mak deke pahala iya ko okoi bolata mawitiri mak beri jamak moki ga de kega yase bere jamaah nanya masa baca jadi dia asa baca jadi dia tuh bere jamaah tuh makanya nareko pura ki matarawe gangkul yang kita witri maka dawai matako apa nih ya kau bicara tako aja sampai tatarawe awitri bawa nih maka mana kau ustaz degaga jaminat taumat tarawewe dicintai oleh Allah tapi ya witiri mana sejaminan siapa yang berwitir maka dia adalah kekasih Allah jaminannya makanya maka Nabi tak aja lalu nade ma witri walau rakaatan namo sirakan maka dana melo kak mas sempaja pe mengustasia kuwani nama dari komoto ka manna susubu masampaja tahajuna de nama rigaga maka dana pura nama witiri de nama rigaga iya minatnya nabita ko akadua ki mawitiri siwani maka minabita lawitrani lapil lain de nawat ditak beka dua tema witiri siwani maka dawasang katau maka da witiri patutu sampayang de naga sampayang imon rina alena mitu maka da itu bahanya alina miatu makada mi nabi akhirkan witirmu nasaba natengi nabi mau witiri nareko pura ki masam pajang mangaribi apa angka mau pasam pajang isa pura pi masam pajang isa ta witiri makadang kaga sahabat pigawi ternyata gostas semi ba macaramangi angka Abu Hurairah. Iya Abu Hurairah si bawa Ibnu Abbas ia napura masam paja sunna isa langsung mawitiri talun rakam tapi matoi masam paja tahajud ia nari wasiatkan aku nabi tak maka aja muak kedua mawitiri si bani mana sama guru langsung aku nabi to papodangi langsung na isato nabi tak kada mawitiri tapi ipodami maka aja nak bek kedua mawitiri si bani moto ima sampajang pani dia mereka jadi tania patutu na sampajangnya tu witiri layu usaha kami diambil diakhirkan masuk na tania mengakhirkan semua sholat tapi sampaja perlu apa dia nawat ditoma witiri koto pura mas sampajang mengaribi apa angka mau pas sampajang isah paham nih pangkat tu tahu deh sisang deh merajawa nasad de ya na pura mawiti de tadi naga sampajang imon rina aja to napi mo sampaja sunah subuh ini makanya aja to kaso to mah kadang angka kaya pe sampaja tahajud ko ramalangi wasa tarawih mi ento de naga sampaja tahajud ko ramalangi makadai Aisyah iya ro sampajan na nabita denang kanaliwangi 10 rakana denang kanaliwang 10 rakana sampai jam panina nabi tidak pernah lewat melebihi 13 rakaat kaya sa 10 telu arua engkato hades makada denaliwang 10 sidi engkato cara mana guru ta kemo in biasa wang kalingar guru ta kali sidendrek makada iya na ji Aisyah papangewangi tahu apa dua agak-agak na pau pada tapi liang anu na makadai sampai jam panina nabi tadi nang kanali wangi 10 si dirakang jadi arua tambah telu
Tahu? 10 CD tu. Iya. Yang kata hadis sana Aisyah matopawi, maka dia ro nabi ta ko masam pajampan ni 10 talu rakana. Dia kena lab bisa 10 CD ko 10 talu. Nalap biar lau telusuri wi iya penjelasannya. Lau engkah hadis lau runtuk maka daka oh iya na kapan na sileang hadis nabi na pawe Aisyah. Angka tu na jama Muhammadiyah mi marepat jama ya witai di bukan masjid Muhammadiyah deni jama ia komelo imat tarawih angka tu sampai sunnah na jama 2 rakang tapi degaga pangupuna pate hamina ja puna baca na perokok sampai sunnah pemanasan. Napaham mo sa pamanasan tanya latihan sampai sunnah pemanasan dega pangupuna pate hamina baca ya nalatu na pate rokok ni napake ya tu ko matarawi jadi ya rojolo na jama na pamatarawi jadi ya ro nabitta ko moto iko purai liu ro moto ina pirojo na jama de na tari pangupuna perokok ya na ro nasak salat sunnah miftahul lail pak buka sampai jam peni magina sa pak buka apa de pernah makan jala ada penat dina betul kan daro betul kan ko de pernah makan jala ada kang de pernah sa imbala da role muna pura ko je tu liu magai jame jolo ia pamanasa de tari pangupu rokok ni ko latu ipate hai Muhammadiyah wita na tempat kang yoko sampai sunnah tarawih kalau dia Muhammadiyah itu tapi dia sakala makomana ga Muhammadiyah angka 2 talu masih na pura runtuk apa itu ya apa dia upah jamaah guru kenro ku Muhammadiyah pak disangamo jadi ia miko makadaki tahu makanja panapa melo ya pak disangan na ide tu nang makura-kura tu pak disangan teruntuk namo tu pak boto kato pak disangan tu dia raja takkan ya na pak boto dia na wadi ya miko meki mali mancaji guru na le na meta ciuri man rasa itu sakit macio boto iya ko dece tatai dece ya aja takkan letu hatta yaumil kiamah namo boto ja ko jame matui tatai maja aja takkan ustaz pawina namo ustaz pak guru ko majaya aja tak ciuri agama kiro ya kok deceng jadi makomi mati itu agama aja na to mabela Abu Hurairah lagi okui belisi mak guru agana guru ayak kursi aja takada deno memelo malai setan mana sana setan mana sana belisi pak guru ayak kursi Abu Hurairah apa makanya nai podangnya Abu Hurairah tak tama ka akilalan na gudak ka Romamo Abu Hurairah de naga tak buka jendela tak tutup pintu tak tutup tak kunci mana magina ketama kak tasel ngabure rasa jadi peko cara mutama na tala cak mana to gagain mana ketama ko minau ka Roma na sa iya ro kala bihaku ya ulet tama ko de na tak buka gagai itu tapa maka de burera pak guru ni na ro na pak laitik kangi maka de beli si belomo pak guru tapi sarakna lapas sengak aja mentik kengak Pak Purani nasakira ngoko to tian na yaro onra karoma saka Purani nasakira nasa de meka bawa kalau kona bita pade ni sagi makadi beli silo po aje pale iya na kada de meka bawa kalau kona bita nasai de lau pak guru ko agawat di mubaca na de ulit tamayo kilala maka de burere ya to ko mo pak guru mo ka ula pasak ko nasang baca ayak kursi iblis imato tu mapak guru podang nabi maka na baca ya kursi supaya dia utama nak season ni lapor ko nabita la lay masam paja subuh nak nabita kana sa tamu mo Abu Hurairah ni sa memang nabita agana sa tamu mo maka de Abu Hurairah majanci kak maka meka bawa lo si runtu idi pura ni wasakir ngok palirio na podama maka dapat ko cara ku tama na dia tak buka ya tu jendela si bapinte maka dia Abu Hurairah ya ko mo pak guru kak law lapas ko dia ti kalau ko nabita pak minta urak na si runtu nabita pak dia ni sanya Abu Hurairah maka dia beli si ni asa mikra ni gaji tomato minau ka Roma ibeli si mata petau jadi aja mau mata pala dah kau nggak tahu maka dah tahu ya iblis kama jadi mama dari kau tu mak balu bepi batai apa tu liang kekecing-kecing au konroge mak balu iblis je ya tu mata apa tahu pak tu liang nanti empai ada tolong masa pajang jadi dia timoki tapi dia tu gak apa kau beranti jadi
Makanya lai pak guru kada baca ya ya kamu baca ya dia ulet tamai agana sanabita mapamulai Nabi Adam na balle di nang kena bicara tongang iya tu tahu itu tu lima balle tapi napan na tu dia nak balle itu kare kare jadi makanya Nabi na budangnya burer napan na tu dia na balle ko tongang iya tu ya kong kagaga mu baca mu iya tu dia na tamah makanya burera ni gaya ya Rasulullah makanya Nabi ya iya nanti beli sih apa makanya burera oh iya naron jadi itu nanali sahabat jadi ya ro ilmu na Abu Hurairah ya naro makanya naisangi makanya napa golongan itu Nabi tak makanya ya kumututui jendelamu mututui pintumu baca ya kursi. Oh makai garupan na napau tau pandrite tanya bawa pintu tanya bawa jendela nasa mututu bempa mu baca ya kursi mututu yanre mu baca ya kursi aja na jaru-jaru setan baca ya kursi pokoknya ya nang ka bempa ko may aga ko may anu wadding naon roijing baca ya ro lamari mututu baca aja na tamay ibelisi betongan na usahakan aja na sa may setan apa ya tori baca na tatutu na dia na tama yan na to na makai ka iyo ko kiha desa iya meron apa maka da jendela si bawa pintu itu tu korewengi ibaca supaya jan tama setange pak ya tu setange pak ya natate 5 na liwa maka susuran ni ya nang kanana makarala komelo mangaribi setato ya tu gitu apa maka da inabita komelo ilabu matanna soe suruh anak-anakmu masuk jangan bermain aja nasui saliwa macule suruh tama ilacak ni tangakmu tutup ni jendelamu onron na jingnya tu masuk yana tu ampa ya tete mas sampaja ko melabu matan naswe ko macala ni matan naswe dia nawa dito mas sampaja ko tu masikiri mani nateng nabi tu mas sampaja apa ya sangi tanduk setan kun itu jinge masumanang setange masumanang mas sompa apa mata somina sompa yana tu niasa tanduk setan dia nawat dingi tu pak jadi aku yana tu ampe ko to makareso to ko to mangaribi ai la saja mega ko tu polena jadi na melo na labu matan na se tutu di ko to balu itu tu ni aja na tuli makada yamapa aja na purana toro dale pong Allah taala ya ko parinsi na Sayyidina Ali pake maka kanja pa makada Sayyidina Ali khais na mo okuliman na te ko dale ku tak den na to de na jaji nanre ya ko dale ku me mana purana toro pong Allah taala ale na patati ka to pamalaika na suruh mantra de na mungkin salantara iya ko tim sukses menari salantara iya ko malaika de na mungkin na ita bolata tania to patugala na tay makareso nya le dale tani aja takada bo magala ya no makareso pay sogi tani kini gala na tay makareso na sogi de na gatayolo sogi patasi na to hatangaban ni sigan ruso mapangarok-ngarok dega tite manana madari polan na pade na kana na bengkele ka motor ina melo mendre takan cito ni motor no ya ko wata man ha isinadaga karutas sipi kululak di natongka bawa mi bataw ye de mapangareng-areng o kilo na masigi tapi dito ka kumaranti de gaga o kumimero kampon na taw makanya mana patasyo ko ba isak masigi jadi gaga kene gala makana siki padong de na de na kada po ngala tala walengi dale taw milaw dong dito na kada walengi dale taw makgala makareso de iya kene padong mo ni pasogi te pa na de na gaga ustas mamotor maka pala lutumanan ni kini pak dongan na ustaz ya sosmilo dong kema bicara pak dongan itu jadi tak ada pak dongan iya nah haromadari tak ke janna kalau kamadawo ko Papua lo kamadawo ko saliwa provinsi mandari yang kata lolo nasa pak ustaz age baca nawa ditosogi 5 ni otona Naku na iya tamutan na yan na namamotor o miyate na 5 niya tuto ko naku kinanite malaikat na michawa maka naman yan nagkakukutubilo pa daw kakasogiran na mangoto nuti ko 5 niyo to na napay mamotor ustas ito jadi tapi ipa guru apa iya kamana barakaki betul na tanya pa daw nga ya aja takara kada milodome na di pa na to jaji na patan to dali po ang alatala di pa na to jaji ina tu ampay ang kami ititi po ko to sogie alena pamalingi taw kasesye iya cuma carana tina tu na isuruki masidak kay suruki masumba maka nabita as-sadaqatu tadfa'ul bala betungan itu pasidak kay natola balay aja na kan na musiba mas na pamasu paluraga baca masidak kam polo lahar na to na mudupay napay tu masu
Mana sila foto na dali na bengkele melona lah. Ingre maloli sulo rumah sakit maparesa deje kagala sana runtuk manda di Papura maka soli ali ni tasira tu sabu nandri taside juta ni me paja la sa tau sekke ya tu nama kana bita dau mardakum bisadaka burai wila sabu na sabab pasidaka maka nama je pia umalasa santu lima sidaka moka olengi itu nule pasus sudosa jadi aku to malasa jan tapakada pasawi po aja kada ki po iya ku iya nasa bay dosa na usa sa baru malasay tapacingi dosa aku napatapasaulas aku mapacipi po apa bisa maka dia aku iya po karena kasalahanku tak dampain kasalahanku tapi kalau untuk menambah keimanan talinga asa baraka mulai aja tapakada pasawi po maga manaji apura si mapat diutuku mengilu silaka ku oh weh dari kipak itu jadi kadangkala kita itu ini syukuruki jadi makanya ubasangi jadi kehidupan begitu Pak tak berengi dia tahu gaga tahu magala masjidak apalagi ko ramalangi iya apalagi ko aga jerosan lalu Lailatul Qadar di aja nata silada lalu Lailatul Qadar nama gampang lolongan Lailatul Qadar maka tapi ko carana laubani mak bere jama sampai jangissa napa mak bere jama atau sampai subuh maka dia Nabi tanigi man sholat salat lisabil jamaati siapa yang sholat isya dengan jamaah maka dia seperti sholat nisful lail pada ko mas sampajang si pulwani iya ko mas sampajang subuh bere jama pada ko mas sampajang si wani bujur na mana satu talolongan ya lobani masa pajangi sana pa masam paja subuh bere jama mana sani talolongan namo dia tatarawi ang kanatu mana sa talolongan napa masumba wani ta 10 sabu mana sa talolongan kinrotia melo na dia taruntu iya ko mapamulay si di ramalala to 20 serama tu tasumba ta 10 sabu mana sa taruntu natanay sa liwan na ulan ramalan on Lailatul Qadar ilalan nami i magamba to maka dai halangan ngapo kaya ustaz di ulo masigi na deje na marigaga ko halangan aja na talo masigi di tatakiringang itu pamega to nasa de to masumbat to halangan na de ya tete masumbat to halangan ya temi masampajang itu titit nih itu tapi aja to sita kada sampai ada lagi imange panguruse 30 sapu sa tepi wani-wani si sapu bapak di ulu malaikat itu sa hiburan nak bere napai may tapu sidak kaki makanya ako subuh tala subuh sidak ka subuh apalagi macam panitia maka raja kota amal na panomoge rupa na selesai ramalang dia benar PGG aja tamaseke na dega ga tau pa masidak ka kasiasi dega kata sapan garo ko baranti tau magalae masidak kan kaga kasiasi de nasaba nabi tamakada dega ga tau pakere nasaba pasidak ka apa ya kolak di muat berenge tatak ko na parewang po Allah taala na nisa po Allah taala makada iya hataku macce magala hapa mempai tau ya le to liale ni to yo poko makaikat di maka dah weh apa je ustaz maku macipi-cipi meti dia engka je keluarga kasi anak-anak masih sekolah butuh to nama gampang mo tu ko melo kilolongan apalang air galas bawa no ko to tali talu dose tati lo masigi ya natarawe te tabagi ni ento hari kita pakai te mapabuka din marigaga pa namo air galas mi maka da siaga mi to palan matandra palan itu ci di metu to ipabuka malolongan ya pala se ko tu pahalanya tu maka untuk umrohnya mana kita pabuka teh tapi aja tu saya tak ada ada mi pabuka ya le tu apalah ku deni ala ya le mi bonus ya roto mapabuka ya yana tu ampai ta puasa ta mapabuka ko ani giliran na yanu mapabuka demi je tu nakada panitia giliran na yanu lolongan apala puasa seko giliran na yanu apal demi na pau mako tu mega po tutup kita pesan na nasa ya sina 7 oh mana kan maka tahu dari kita jadi kaya ko double inasa ya akadua ya nu cicam mi iya ko dece de na mariga makoli-koli iya de na mariga aja ta maselam nang kanalengi po Allah taala iya to maseke pasu itu maseke to masuk poli dale itu na nasa malaikat maka dia siwat di bawah nasa pak jadi ini kuncinya dalam kehidupan latu ye tate siya te macaramo ka dito kaya na metalada dito ye oh dito oh tatean nang nasa baya suruk tatean na liwa 10 menit ye latu tatean na di ye pa 5 menit wita
Jadi dia metal ada kama ke amacara maya sangi tuli melomo pijamai maringkalingan tuli sigari gimana sini karena kaje pacara macam apa aja. jadi makanya saya wasiatkan itu. Kemudian iya ramal apa lai kali 70 tu ibadah tasih dia ibadah. Jadi on nak sampai subuta itu setara dengan 70 hari. Iya. Setara dengan 70 hari. Tapi aku saliwan na ramalan dek. Iya mikulalan na ramalan. Jadi setiap satu ibadah di Ramadan itu dikalikan 70. Dikali 70. Jadi iya tuh hitungan na koma puasa ki siulang berarti 30 kali 70. Makir bonus. Ya na tuh ampai kong kata rusak puasa na ko ramalangi. Madodo lada kamay pole galunge nataparewa nasay madodo ni kumaki narusak puasan na namo na sili isaliwan na ramalang deto di denun le pada pade lalan na uran ramalang nasaba ya kok kilalan na ramalang ikali 70 ko isaliwan na de ina tunah kada na bita namo mutolay de to na pada denun le pada sa si direkeng tapi nilainya di sisi Allah de na pada. Jadi itu sampai tak gangkul yang lalu mah puasa pak itu jatuh puasa itu mata pak mioli ternyata mau watang pak makai gak tahu gonro meraja badan apa tadi 10 mengalai sawaya rakon ni do angkat toto mato kasih we doro namo joka na tam masagala to najrin rimani aja tapi we gala apa mah puasa pak tepat na punai. Iya, makanya makadami tu ya ayyuhalladzina amanu sini na tau matapa apa ya ko to matapa maringa mapuasa nama manre tawe na sanre mo koy ko ngayo poy di sesade ya na ko to ano na say ni sapung makare sinasa na semua tu pung dia gaga di sangi pung na iko menon rohi jadi kecuali memang dalam keadaan terdesak nah itu. Jadi aja tuh si tapas salat da imakada taro nak mati ko mapuasa mo ay de nako iya de nako rogamay pada mi ko to masampaja nang katau jaga to 5 dempa ade lalo ko ha aja mon ro ko to teto ang katau to nasa mati sahi mo to dia mati salah mo apa mo isang salah iyan rongi menyelamatkan diri lebih utama daripada mengerjakan ibadah mau itu ampai makai kapak de na to manre de gaga andre runtuk na bawi na subawi mani bawang na de na gaga wat di andre leng tanre apa maka de mati ka aku de wanri demi menyelamatkan nyawa andre tapi aja to si takada takalamoy na ikan rusuk talupan de makanannya hanya sampai untuk supaya tidak mati makiro aja to si maka de takalamoy gitu pak itu bahasa takala bahaya tuh mak bagian nasi dos si teh nasa takalamoy na ala dua setan itu nangka maka datakalamu itu bahaya makanya saya wasiatkan cak jaga ini cuma angka itu tahu pak dena perhatikan angka hadesa na nabi man akal al haram siapa yang makan makanan haram lantuk balu salat wa arba'ina yauman mania ni gini kita manre andre harap patapulo sona patapulo nina itola ibadah iya bahaya tapares selalu andre kue bolata ini bapak-bapak pak galunge lau kamaki galunge tite telo iti na parewat na idadda na ipake manre subuh dia agak patapula sona na jemu puasa itu iya jalalo ta capa ingka kamanu ite makor mega apa tuh nasa wah daripada nandreasu gitu akhirnya nasa daripada sumandre iya ko sumandre deni tanai iya kuidi mandre dena halala kecuali tasapa ya rumah kada kega iti matalo nampa tasapa punana tapodani maka da ye angka iti tapolo koro diga ga iti lenna angka tallona angka tallona lawitte ya ko maka da itala ni halalani ya mikuti bangin apa kada daripada nandresu ini natu na jemu apalagi ko nalay baineta na baului napay pake deje gaga patapulo sona naliwang nga sola para tulisi jemu mopi apa patapulo sona nuharang hati-hati ki makai ka tupak makai ka hati-hati ki guru sekolah ko ramalangi law mapak guru te serapi na law sekolah tate dua rewa ni lo bolada matindro sisa na matarima gaji na tarima manang harato ya tuh
Ya na to konan raya na ay gimpe de nami podangada suruh stase warung de nami mainga ga sidin no stase kamana ni Pak Baru da nami jai beko carana nanu gimpe nandre ini me madecing makotiha bayine cai podangada warampara de ni sakaki makoto Pak mapanin ya vita to kusibali be ende o tangkoli aga sana iya panen ni iya ko pakanyaki sakka napa iya na sakka na de nasu tatak makasolang na carepa apa ya ko carepa de nasu tatak kina solangi yan ang kagagayan rirolo carepa apa makri pasui sakka na nama pacing bisa mo kapahagi pasui sakka na nama pacing betungan na iya ko laga ya tu mapacing monroy berarti carepa na talaga itu ampai di carepa dia tu na mega 2,5 mi mega pa. Iya, ya ko ase makoro 5%, apa ya kereso mana mo? Yo po biasa ko nakan 10% ko tada hujang, laita na to ngamin apa itay-itay, ya mako ko makomporo dito we makapote gato nasa macyato atus ta si makde kinatanyali masak tacak po na makomporo. Chato atu nasa reki seko perse de upo dami, tapi tataja mo iya upa-upa, iya magaluma to ka ang kagaluko ko macawe. Magalu nga ang katogaluko ko pinanong iya kalau kak galung elo po dami to kada salama ko menre pa sakka no me katuwa aja ang katuwa nasi ko la me manre iya ko manre baloy lo po da baloy kada aja manre pa ang katupun na to lo po dami to kada aja manre iya manre to katu tau de nanre to pa ang katawa na to de to nga alhamdulillah baraka dan ang kali ka pa baloy maka de no dian bala dito lo po da ba kada lo ba no sapa ko rode da kabajasa ka bugan rusu ye aja na ya tu jama po dami de to kada lo manre se na yan maka na ya upura wajah sakka de to jagai ide me to pa namo api de to na melo mandre gagay ko makanya pasidakana yan to Nabi Ibrahim na bawang ipalin na kanyan roko bainena ina tolina sidakanya ko to kasiyasi jolo muli to kasiyasi na si bawangi mandre laituno api Nabi Ibrahim patapulo so na patapulo wanino kilalan napi na denan re api madaga marigaga ulina na sabamagi sinin nan rewe tamay manche jijuko ko atakalena anu puramane asidakang namo api de to na melo mandre natuno api memang tapi sifat napi matuno na cabuk po Allah Ta'ala ina to ampai kong kato makanya pasidakana lalo miapi ko kuibolana de nandre itu dan itu sudah banyak terjadi iya to ako de na makanya sakka na de je bali boleh mi matuno ropo na lette na ropo memang ko lagay charepana kagade itu pak jita pakanyaki aja na masola panapah pak cinampa tu ko melo po Allah Ta'ala supaka solang si dia gagay na pak macarepana monro manci pasatilok idi maka raja ta sambara mala sakka de kamata barha mala talatoy manci carepa tu pak mega todo tau maka majasa kata elena na perikantongi iya nasa iya je berhak to anak yatim pak de di gambok na pada lumuruk nan di pulau na yatim mana muate ko baku itu jadi ke ketoriwan di SMS ka nasa we malah salasa kak nasa mapat di ariwiku banana ngapo karu saya puasaku dak magame mong merusa nasa malasa kak dak dana malasa sana te kompat di meriwina mapat di minasa gi makada sini na to malasa madusa puasa dak makunru to pakalan melo mana ka melo rusa puasa na nariwina mi mapat di dak tanyala sama aku itu suruh madusa ke puasa jadi makala ka to karo tawe mangkali cara mana pasilap po ba mi makada de na wajib puasa atau malasah asa mapat diriwi ko itu majaji poda kada de tapataru puasa tatanya mako itu madusa ke puasa na popoda makade ko masampaja sunna subuh kita baca alam nasra rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah barakahnya itu dia kan naki lasa-lasa itu di buku di utu aga ko insyaallah mabela itu jadi aku masampaja sunna subuh alam nasra rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah di ko ya Ramadan mengilu-ngilu tu na yamo tu tapan nanungan tak dingi itu barakai po Allah Ta'ala nya tapala mo yero to oh ya alhamdulillah aja to siya takada alam nasar Allahu akbar ya dibaca surah al-insyirah kemudian alam tara kaifa sakira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian pamagi-magi na barakai po Allah Ta'ala kita usahakan kasiwengi pakanjaki ibadata selama bulan Ramadan pato mau pak kuidapi ramalapyam
Ya kung nalimuki kesempatan po Allah Ta'ala ya bonus na lengi nabi te bulan ini adalah bulan bonus. Pak itu na malampi umur ta maka dami nabi tagang kami na 10 na 70. Ya kung keluarga ta mati kung nadapi na 10 na tong umur na aja ta wala da masara. Pak pangubi na meto nabi te ya tu. Nilaw meto aja na malampi la da umur no mak aja na pado mak dulu na dapi sira ratu na tau sinsa butaw. Idi an 60 na 70. Maka na magay mitaw inabita ko makibwa kidosa na to metalada. Baik kong kapaboto nan nami pulo na tangumuro na dito to na metaboto palimatan repata pulo tau boto na paja iya manako sisa butang ngumuro na paboto Muhammad eta pagaboto to mangingimi tay cia mate to yun na rompay nilaw na bitaja na malampe ito na to nilawin na palapi-lapi amala madicing makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tagang kuliah nih ikurang-kurangi cede jama-jama linoy untuk fokus ibadah iya. Jadi Pak, itu kurang malangi menyemaringa-ringa jama-jama-jamangi, mengaji magampang, mas sempaja magampang, panu-panu itu masih biasa kurang malangi, apa cidi maniyewa, napas sumani, apa pura nia sakira setangi. Iya sakira meti, maka meti nabita, lai buka pintu na suruga, itu tuh pintu na neraka, jin, setan itu diikat. Jadi itu ampai Pak, maringa loma sampai subuh, maringa loma, magi cidi mani napas sumani yewa. Iya maka remaja penang kata uma dosa mau postas korang malang kamu perlu macan terima tanya na setangnya tu aja tak ada setang macam itu setangnya tu maka dapurnya sakit untuk dia mau pemusalahkan itu tanya napas sumani makanya dua musuh nafsu dengan setan. Nah, iya. Nah setangnya pura sakit sampai meringa mana meringa mengaji meringa maga tapi itu na labar ramalangi matu ai mega ni tatutu pe mas tatutu ni korana na lepi ni sujadana di mana gagat tamah rewa si pe menolok deh gitu apa magi lepas si setannya maka ada si pakasuasu tuh makanya tak usah kami minta kepada Allah supaya istiqamah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.